Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ade Dheeny Suvaalai Javaabu ge mulin a program kan emme ha belunterina marhaba dannawan. Dheeny Suvaalai Javaabu mi program ki Ministry of Islamic Affairs mi Ramadhaan mahuge hama komme duha kes haviru hatorgade bag geneste live program ek. Ade algommege mi program ge beenuma ki tiebe flonge hippulu go fede Dheeny ek suwal taw jawab genestin. Enkam algommenge mi program battan kofam weni tiebe flon algommenge program ge bayar wada genne wena gota tiebe flonge hippulu go fede na suwalta algommenna kure wena gota. ade haten noedden hataren ashen eken minambar tiebe flon SMS zariya suwalta fonuvima irat kurebi algommen hama jawab demun gendana tiebe flon suwaltan algommenna libemun da minbaraku ade hama tiebe flon haten noedden hataren ashen eken minambaran SMS kurawani suwal diyobuma fahuga ehennoni tiebe flon adi turu fursate sabai algommenna gulubwa algommenna ke edok bayar wada gannawa dini ilmuerina wahaka dakka kamen olum filumuge fursat hama haten noedden hataren ashen eken minambar tiebe flon SMS kurawani nanjassawafa irat kurebe algommenna hama SMS ta libemun da minbarakun tiebe flon gulamun gendana ade algommen hama kuriya genda iruga algommen hama hasagotege SMS zariyan anna suwaltan algommen suwal kofa jawab de iruga hama algommenge ilmuerin e de jawabun tiebe flon saaf kurawan beenu fulu akame saaf weda nugen fiyam algon hama kurimes midanwa fada alun hama suwal fonu wade algommen irat kurebiyamu tiebe flon saaf koddin mattaka takrar kombes suwal to jawab devenestemu gendan ade algommenna ki hama hinduste ke fada miedes dini ilmure bayar wada gende wa tiebe flon suwal taka jawab devu mattaka to med bayar wada gende bon ashah izzuddin adnan ade ashah nimal muhammad to flonස් program marhaba ayata shukriya ade algommen hama masay qur'ani tiebe flon suwal ta libemun da minbarakun suwal to ge jawab geneste to tiebe flon olum filum beenu ba kantatta olum filu ade veto shama mi algommen hama belun tering suwal ta kon fashani hama emme fortum suwal ekote mati online trade forex kurumaki juwa kulunto Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. mi forex ke mi adami agonmen online ko mi kureve faasa ke mi muamalata behe gotum ilmeringe ebuhri ke kambonu balairu mi protama kama ki kuru jawab de kam gamna gina ilmering mi biafari ke mi faasa badal kuru ma fada kantatte ki shariatuge mudda kura minganataka nufeteti gina ilmering mi midalwani e hudda biafari nune den agonmen again Allah subhanahu wa ta'ala biafari hudda kure viru miati wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba Allah biafari hudda kure riba haram kure adi agonmen again fi evs modale miati riba ge terege hene evs baate ge terege ranari hi kamuga bias adi mi ge terege himene evs ecche aslu faisa ge asla kiranari den miadu notu gotu ga agonmen mi currency gotu ga beenu kuram mida duniyage eki bazar to webbe kan muamala kuno faseheka qardas kolge sifaage badal kurani eki व्यापारite online bes ko kurani dollar gane vikkase be kore ade eki mi hunna account ta kam misala kam mi hunge mi enage buying hodage ena paki percentage jama koggen mi foda kan tatta kore balar eki tafat jins tafat wani gotun kamuga wani ma gonmen ade mi hunge majlis व्यापारी majlis tafat wefa mi hungos mi व्यापारी hodda wa mi halatta ko tere mi gina halatta ke mi gatere neti mi ege sifatat gelligen daati me vidalwani e mi har mi online ko mi kureve mi व्यापारita ko tere me sagun me bori udda व्यापारita ves am online ko kureve व्यापार misala ka agun me bay mi agun me kiya mi agun me gannam beenum wa ecche e bay bi taqsis mi kiya misala ka mi bazar agun me go sama agun ja hotta secche gannani e mi kiyani ekama ko agun me व्यापार mi riban mi fahun ade tili begota kurin dare dakkagen eti bagenna ege sifaya ege agun men ganna quality huri haache baya eti atar libum fe व्यापारी agudu puri hamegen dan namaste ya khila me forex व्यापारी gen merin kamboduwa kantattake ebuhuri me terege kamaki misala kam mi व्यापारी ge bazaru himene aslo ege magun menge mi hawasataka balar mige marginna ege libe faada ya misala ka agun me efkude bes masakaten nuko tibegen gina bayawar laritake e libegen medan en libe echetake war kudawu tegga me libeni libunumga mige wagotaki aslu mi agon menge juwages mi wagotaki Allah subhanahu wa ta'ala juwa rala juwa mi haram kure viru mige sawbe kamuga illaten e bobe shariatugo mi dalil illa misala ka yasalunaka anil khamri wal maisir mani kalefana suwa kurabane mi rala juwa ya behegoto qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin nas ege weye wahake ke mistaku manfa'a weslibe adi
ege kamako mi hema eba Allah subhanahu wa ta'ala meti is bodu defafe bodu faafe kuleve wa ismuhuma akbar min nafi adi libe fa manfa ya burem wes ege faafari kam bode ema aslu maisir me kiyani kuda eves masakkaten nuko ena bodu faada ganu mata laariyan libigatu emi kiyani juwaage terege himene ವ್ಯಾಪಾರಿ ವೆಜ್ಜೆ ಮಿಸಾಲ ಅವುನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಒತ್ತುಗ ಪುರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಮುಗ ವನಿ ನಮಸೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಗ ಅವುಂಡ ಗೊನ್ನ ಗೆಲ್ಲುಮ ಫಾದಾಗ ದೆಮ ಹಿಸ್ಸಾವಾಂಜೆನೆ ಅದಿ ಅವುಂಡ ಏಗೆ ಎ ಮುಆಮಲ ಹಿಂಗಾಗೋ ಎಂಗೆ ನೆವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಮಿ ಅವುಂಡ ಮೆ ಏಗೆ ಮಿ ವಂಹನ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮ ಓಗೆನ್ ನುವಾನೆ එහෙම මිග මේ අනෙක්කමකි වගුත අතුන් අතල් ලිබේන එකම් ෆොරෙක්ස් දිමාවා කමකි මිසාලක අවුණු අනකද කුරාර බයකු මීගේ බයවරි වෙජ්ජිය අවුණු එකන් ටස්ලා කුල්ලියක මේ ජමාවනි බයවරලාරි තක එන්නොන්තෝ එහෙම අගොන්ඩ හිවනේ මේ මිසවා මේ ගින ඉල්මරින් හැම මිකමාදතරේග මේ ශරයි මින්ගන තක ඛිලාෆ වාතීව කුරුගතක දෙන්න වෙන්නේ මේ ෆොරෙක්ස් ව්‍යාපාරයකි ඔන්ලයින් කො කුරියස් අගොන්ඩ ෆාදාතක ලිබුනස් ඒ මුද්ද ව්‍යාපාරිකතුග ඉස්ලාමී ශරියතු මින්ගන කොනු බෙලෙවෙන admi awon danwalen beenu mani me shahzidin fahkure fadan war furiya me bayan kurevi ega me juwage tobiyen ege heba himene inge to mi fakan asama zuwanu war bodan ege terege engage wegen mi war wagut heda kura mi ege wagt heda koggen munasabu wagute ragol waguten hoda lagen mi invest konnote mi rufiya dollar exchange ko mi fada kantata mi kurani mige juwage tobiyen himene awon mi dannawa sababaki fortama ena mi libeni misaleka $20 ingeta $20 libunima ena gaagdaka $2 invest kogge misaleka mi libeni $20 nota $20 invest kogge $30 libuni ma juwa kule mi ha aves wagoteki effahara ene win wima devana fahara genatu konno huriha rufiya ekkollani lima ekkon e gelli gendani ingeta evves podene ehme e muli sakarai gadu mige terega hagigatu ge bade ingeta ehme ma mi gonnege kame ingeta mige teren aslu badegen nuwana hagigatu ga heovisne ragalu bayako mige tere badegen mi economist vidalu wani nuata mi ane mi iqtisadi mahirum vidalu wani mige islamic mi nuata mujtamoge economy kan mujtamoge iqtisada qur'an ves asar mi ko nowe asluge zaatuge faasatake ves nune me dawrwaniki ngeta ane ek number take ves nune hagigatuge me dawrwaniki ehme ma e huriya kandetege tere visnalanche shawmen mehram belun terine ka goli fam wani assalamu alaikum wa alaikum assalam ade kombe preto ali sharif ko to sawal ke argument na ki kam shew nimal shew izdina wenne wengeta ආලගොඩ ස්වාමීකි මේ නමාද කුරාරුග මේ බොලුව තාකියා මේ අලන් දෙහෙන තොනව තාකියා නේලොම සගොන් වෙබ්ස්ක අජුරංගගේ මොනිවානිතෝයි आदि शर्व कराओ मंगा मस्ती सवाल के जवाब गणस्ते नहीं है तो शरण ade taaki haki no to boni wa kurma ki fidinu namad kurmanda he to inge to mi ei abiya sallallahu alaihi wasallam ekale ka fanuge mi ekale ka fan abadus koro kame inge to hem ilmere vidalwani ekale ka fan mi daimi ko ekale ka fan ho boni wa kuravu e hame gote kan kuravwa fawa kame ki hemima taaki ala mi kam gwana namad ka kanye nune taaki ala fani ingeta am huri ha bagote kese kan koran jene annabi sallallahu alaihi wasallam ekale ka fan taaki ko nengoma foga mata fasha ko nengoma fe baavwa fe honu umge sababun beevuma fe ega matige sajida kuravwa fe bori hemima mi namadu saha umge nuata imam miha wes imam kam we saha umge sharute nun aslu taaki aluma ingeta ei namad guru konta ko terega sharutta ko terega adi namad ke sunnata ko terega sekam bayan kurai fe nuwa kamen ekamaki ehne mesei ekale ka fan daimi gote ke ekale ka fan tur kuravwa ma taaki ingeta hemima egotum balare ekale ka fan taba umu gotum ingeta हम मी को मता के आला हुरम कैमरा गलो कम इंगे तो दाई मी को ते हम तिंग हम एगो तंग एकं कुराय रु हम नमाज के समय ता के आलु वा नमाज कुरबा देत हेमरा अली शरीफ आदरण ने केंडी फे में अली शरीफ आलु में हम सवाल जवाब दिबे जे कमाल में उम्मीद कर इंगे तो मी शायद में सवाल के आदमी अंगिम बेफ्लग फरमा फिन सवाल आवन दे हम कमिसर के सवाल धन्यवाद नमी ए बेफ्लग फिरमी है के रोद नोहिफा मस्तवा तक बेनु कुरा मी हेकम एहेंकम वानम एने रुलियास वाहक अनुदक्का हुरुं फाफेर वानतो अंगमी हकीकतुगा मे देव फिरेंगे मे अबे मे गुलमा बलार मिसाला कमितनुगा मे फिर अल्लाह रदमा कन्वा कोमे कमेग्गा फिर मी हकी मंगतुं एबोवे दीनुगा कंडालु वाफ
නවස් මේ අගොණමනේ බෑංග උරදුමක වා එවස් කමෙග්ග ෆාෆෙග්ග එවස් කමෙග්ග ෆිරියක වියස් අදී එවස් මඛලූගක ಖಾಲಿಗುವಂತ ಮಸ್ರಾತ ಉರದುಮಕ ಕಿಯಮು ವನ್ನೆ ತೆತನುಗೆ ಹಾಲತಕಿ ಮಿಸಾಲಕ ಏನ ಕುರಾ ಫಾಫೆಗೆ ಸವಬುನ್ ನೋತ ಏನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಮರುಫುಳ ಖಿಲಾಫು ಸವಬುನ್ ಅಂಬಿಮಿಹಾ ಏನ ಆಮಕ ಒನ್ನ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲೆ ವಿದಾನೆ ದೆನ್ ಅಗುಣ ಮೇಗೇನೆ ಮಿ ಬೈನ್ ಹಾಲತ್ ತವುಗ ಮಿ ಕಿತ್ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅದಬೆಗ್ ಗೊತುಂ ಎಬೋರಿ ತಬೂಕಂ ಉರಾ ಬಡಾ ನುಗೆನ್ನೆಗುನು ತನವಸ್ಕಂ ಹುರೆ ಮಿ ಮಿ ಅಗುಣ ಮೇಗೇನೆ ಕಾಬುನಿ ಮಾಲಿಕ ಹುಲಾಲುಬುನ್ ಉಮಯ್ಯ ಮುರಾದ್ ಬುನ್ ರಬಿ ತಿಂಬೆ ಕಲು ನಂಗಾನ ಬುನ್ಮ ಕಂಡೇಳಿ ಅದಬೆ ಗೊತ್ತುಂ ಎಬೆ ಕಲುಂಗೆ ಮತಿವರಿಕಮ ಎಬೆ ಕಲುಂಗೆ ಹುರಿ ಮಿ ಬದುರು ಹಂಗ ಬಾರಿ ವಡಾಗನೆ ಬೆ ಕಲುನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಿತ್ ರಸೂಲ್ ಲೋಬಾಡ್ ಬಾತಿ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಬೆ ಕಲುನ್ ತೌಬಾಯಕ ಎ ಫಾಫೆಕ ಬೆಗೆ ಎ ತೌಬಾ ಗಬೂ ಕುರಬ್ಬನ್ ದೆಂ ಹಂಗಾನು ಬುನೆ ಮೆದು ಕಂಡಾಲಾಫೆ ಎಮೆಗೆನಿ ಮೀಹು ಮಿಗೆ ಬಯಂಗೆ ಅಗುಣ ಲಿಬೆ ಇಸ್ತಿಂಬಾದ್ ಕುರೆ ಹುಕುಮಕಿ ಮಿ ಹಾದಿಸಾ ಮಿಸಾ ಮೀಹ ಇಸ್ಲಾಹ ಕುರಮಟ್ಟಕ ಮೇನೆ ಏನ ರಂಗಳು ವೆದಾಣಕ ಮಟ್ಟಕ ಅಂಬಿ ಮೀಹಾಯಬಸ್ ಹೀವನಿ ಏನ ಫಿರಿಮಿ ಅದೆ ಮಿಹುವ ಸೆಕಕುನುಗ ಮಿ ಕಾವೆನೆ ಗುಳುಂ ಬಿನಾವೆ ಮನ್ನನೆ ದೀನುಗ ಮಚ್ಚ ಯಾಗುಣ ಮೆನ್ ಕಾವೆನೆ ಫಶನೆ ಅಗುಣ ಅಂಬಿ ಮಿ ಹಲಾಲ್ ಮುಕನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಸ್ಮ್ ಫೋಳು ಎನಗೆ ಫರುಜುಮ್ ಹಲಾಲ್ ಕುರಾ ಇರು ಅಗುಣ ಮಿ ದೀನುಗ ಮಚ್ಚ ಬಿನಾವೆಗೆ ಮನ್ನ ನಮಾದು ನುಕೊ ರೋದನೆ ಪದೀನು ವಾಜಿಬ್ ಕಂತತ್ತ ನುಕುನ ವರ ಬೊಡದಿ ಕಂತತ್ತ ಅದಿ ವಕಿನ್ ಖಾಸಕೊ ಇಲ್ಮನೆ ವಿದಾಳವನಿ ಎನಗೆ ಫಿರಿಮಿ ಹಕೆ ನಮಾದು ನುಕುರಾ ಮಿ ಹಕಮಗ ಎನಗೆ ಕಾವೆನೆ ಸುಳೇನ ಕಮ ಇಲ್ಮನೆ ಫತ್ವಾ ದೆ ಬಾಬೆ ಎಹಾ ಬೊಡು ಮಸ್ಸಲೆಂಗೆ එකම රෝදාගේ ෆලක හැම එහාලතුගෙන තර්බියත් එනය ඒගොතුන් ඉබ්‍රතක වෙගෙන් හුරගෙන් එන එකම් කුර එකම වෙසෙනය අදා කුරෙන්ජ හෙනිය වාජිබ තම සාලක මේ එනය බොන විදා දුවාල වගතු කක්කා කානු දිනස් රේගණ වගතු කක්කා කාන්දු එහෙනින් කන්තත් එන කුරෙන්ජ එන ෆිරියෙක් ගොතුන් අදා කුරෙන්ජ වගතු අදා කුරෙන්ජ කන්තත් එන කොද්දෙම් වානේ ඒ එනුනියන ෆාර එකම අගා නොබුන හුරුන් ඉල්මර විදා තින් දුවා වරකින දුවා ඒ حالتෙක්ගේ එන රංගලු වන්දෙන් හොද්ද කුරේ මේ හාදසා කුලිග ಅದಮ ಶೇಖ್ ವಿದಾಳಿ ಪದ ಮಿ ರಂಗಳು ವೇದಾನ ಕಮ ಉಮ್ಮೀದು ಕೊ ಎಫದ ಕಂದತ ಕುರುಮ ಎಕೀಗ ngeto mi hama firimiha mietuge mi zaman ko menne benge hama miha ves mitung mi zaman kanjano nabiy sallallahu alaihi wasallam zaman ko islam ummat ges hama huriha zaman ges shariat ko onne goteki hama dem firing eka ko hanega nasihat teribo ngeto dem sheikh bayan ko fadan islam ko macca mata dinu ko macca higatu am fir ko golu mi hagigatu ka mi abmiha firimiha mi halal wani mata kaaveni agdu mi annani ehmiwa mi waram muhim kama abmiha nasihat teribo ngeto mi ifharu difaru min bunu mennun enege mi mam fain na beswaha dakkage fadhiha nuwa gote gotan ene mi nasihat teribo ad rahmat terina beswaha dakka nasihat teribo faharga mi komis mi dakka wahaka ene hama yawasar ko fama ragalu namadu ko rode hifa mi hakan hama bun ekashige ve inshallah Shalom nama itu belan tere ka goli family. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade kom be fletna. Ahmad Moin. Moin ko bato sual aqui. Ay alugonu ge bente suale. Surutama suale ki mi kiriti Qur'an ga san ligab anen tafsir ko de difanan to den mi devana suwalaki mi moonu puruga elumaki wajibetto me wajiben nunama e sababki kobato ad moin rad karaw mahamati suwal jawab geneste tamase qur'an ngata shukriya sha mi kidu qur'an gasfawa nigabaki kobato ade mi ayatu gasfawa ni walli yadribuna bi khumrihin ala jubihin ngeta asfawa e ayatu ga mane ki hagigatu ga bolu wattale ve hama fotigade ngeto e jibaki mi ala juyubihina jibaki ei memati ngeto ehemvima mi memati ga mi jehege gota bolum wattaleve fotigadeke ehemvi mane ki muli fotigadakun hedumuge mi itura mi muli mihage mi ekko kawawa gota bolum wattale fotigadeke ngeto ei aslu mi munu burugaage den ege tere nigabaki nigab arabi boga mi beenu korweni sida ಮೂನು ಫೊರುಮ ಬೇಣುಂ ಕುರ ಫೊತಿಕೊಳ ನಿಗಾಬೆ ಬೇಣುಂ ಮಿ ಕುರವೆನಿ ದೆನ್ ಮಿ ಎಗೆ ತುರ ಮಿ ಮುಣುಬುರ್ಗಾಕಿ ವಾಜಿಬೆತ್ತೋ
me abe gotun e vidal visuala kor visuala on dannawani hama mikamaki hama ummatuge ilmeringe veduga khilaf ekkameki ngeto e khilaf nekkam kanno belevene abadus khilaf onnan boyin hama khilafen mi nekkam bala ittifaqi masale kanno hedene ngeto henna mes huriha ilmerin ves ittifaq wefa minwarin ibave ittifaq wefa minwaraki muna de ettilfewa huriha tanaki anhenegge hama ahurakama ngeto muna de ettilfewa algonmenge mi hama muhtaram ilmerin kamugawa mi Dr. Sheikh Muhammad Jamil Didi mi fat balale vikamuga vina mes almena fenigen dana hama ekale fan ebe flas vidale fawa tang almena fenigen dana hama angena ga oreki e muna di telefewa hori hatane ki ngeto ehmima eminwaru emme kuda minu angenako mi ebajhe eminwaru niwa koran den ege tora monu buruga elungege zatuga bain ilmerin mi demme algon mi tilawat kura ayatako macca binako walli yadribun bi khumrihin ala jubihin mi ayata adi minu me sen ayata ko macca binako hama monu buruga ki wajibekama vidalwe ane ba ilmerin vidalwani sunnatekama vidalwa ilmerin ge tereng ebatibbe ei ವಾಜಿಬಕ್ಕಮ್ಗ ವಿದಾಳುವ ಇಲ್ಮರಿಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಸುನತಕ್ಕಮ್ಗ ವಿದಾಳುವ ಇಲ್ಮರಿಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಬತಿಬೆ ಬೈ ಫಾರೈ ಫಿತುನಾಗೆ ಸಬಬುಂ ಮಿಸಾಲಕ ಅಂಹೆನುಗೆ ಮೂರು ಫೆನುಮು ವರ ಮಿ ತನುಗೆ ಫಿರಿ ಹೆನುಗೆ ಮಿ ಫಿತುನಾಗೆ ಜಹಿಂ ಫದಕಂತಕ್ಕೆ ವಾಕಮ್ಗ ವಾನೆ ಮಿ ಹೊನ್ನನೆ ಕ್ಯಾಶ್ ವಾಜಿಬು ವಾನೆ ಇಂಗೆತ ಹೆಮ ಅಸ್ಲಕಿ ಸುನ್ನತಕ್ಕೆ ಹೆನ್ನವೆಸ್ ಹಾಲತೆಗೆ ಸಬಬುಂ ವಾಜಿಬುಗೆಂಗೆ ಬದೆ dem hama egotan ilmeringe tere mihar fatwa e bade mihar duniya gawmata go monu burgalum bay tantanuga e ba udagutan e bahori e bade halet ho hama e kurin mi ilmeringe tere ga khilaf wedi foen era yang amal kurevene sunnate kama balagi egotan amal kurevidane den komiyekes mi masale ki hama abadwe sama ilmeringe meduga khilaf zaman sun vejge masul masale inget mi adak waki khilaf wedi foen masale no masale ki den itur suwada mi den suwada mene rogiya kurmaki konkala kametto Ruqya kurmaki aruna menge kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith from la ba sabir ruqa malak mi isman mane ke faafe kan wa ruqya kurum masalen qurwa ruqya qurairu awuna bisnan jeheni khanda me kiridu qur'ana sunnatun sabitu agotu matin adi kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ege ves faafe kan wa agotu matin kan kuran kureven jeheni mane ki e mihegge ambe nota mihege mahrame ena belon hara num miheka adi de jins tafatu wa gotu matin rugiya kura kamuga ena mahram hunnan jehen ena gaage allage nuwana ema agon menna amugotegga mi rugiya ki agon menna gene mi qur'ana sunnatun waridwa duwat adi kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ves jibril alaihi salam badagen rugiya kurabi labidun asam ki amya khalifa sihur hadda khalifa nabs ege undaguta ke bege mi agon mi ka muawwidatan mi ka qul rabbi falaq qul rabbi nas bawa levi mai khalifa na heddevi esihuru agon menegene ali ge fan wadagen balon nenge bilal fan wadagen aisha radhiyallahu anha kamle ka kiya devvi feni wadagen nehre aisha tama hiwani hinafa giraf hori fengechen rakula ka hori den eti belleri kadurruko ge oron gojja hori echeta ke khalifa na statte nagagen punaluge daten naga hadaf mi wani den e balalla fa den suwal korebe ki hinatto mi adetre kanta qur'ane andalam vito den ne walulaashe then Allah subhanahu wa ta'ala shifa de Jibril fan wadam bismillah arqih wa min kulli da'i yashfiha wa ke got dua kora ruqiya kora be kange e sabit wecche den anekamaki agon menge tere mi be bange ummat wakil kora mi bayakum ummat haddi has be kalo so hisab kitane sor wonna mi amunaki evs mi ekam nede mi hu nawas mi ga agon menge tere ga miedu fetri fa mi wa mi ge ama mi ge beenum bay mi farat takun najaz got bakure emi ha e maddi laari hoda wasilate goto beenum koggen bay fara agon men khabar tallibe mege me diinu gonne goto bura boda me terega me kambodu kollagen gos baragina me ittimay bodu masalataka bayyaka ufadefada beta kantotte ba koreve emmenne ke gota kanta qur'ana bayennu agon mege ne Allah birwati wanje naneka ruwiya qur'an miheki wanje hen wara hewla farangolo miheka fardu fastamad macha rakateri ekomote be sagon mege kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam be gotum bes nevi hamakatore haggo echeke mi ummata mi Allah gadagadur mere mege mi marwa kantatke ekam misala mihaku enege dari ena mille esfina fena kiyawan nege kamuga etibaga khata kodder ema kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam bes ekante khalefan bay sahabinge dari nas koddevi adi kit khalefan hagguga balare khalefan kulakit baraka enunto ashabe kan kit rasulullah da kolwas nenge baraka hasa adi khalefan uge hori haache adi misal ummu salama
මේ රුගියා කුරවිකන් ඕනේ වෙංගේ එකලේෆාන ෆකිත් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු ෆුණලෙග්ග හොරි ඉස්තට්ට එමි මිහුම දරින් බලයගෙන් ආම කියවාෆා සූරතුල් ෆාතිහා ආදී එහෙන රුගියාගේ ආයත් කියවාෆා ඒ මච්ච ෆෙන්ගලන් මාගේ රුගියා කුරවිකම සාබිත වෙකන්තත් අවුනෙච්ච දන්නවාලගේ තමයි සුවාලගේ භාවතු මේ දන්නවාලම් බේනු වරි හගීගතුක දෙම ශේඛ් ෆාහක් කරේ ෆදන්ගෙත රුගියාගේ මේ නමුග එබහම නාජයිස් ෆායදානගම යංගලුන්ගේ මුචතමෝග මිහාරය බති එහෙම මේ එම්මෙ බොඩ විස්ටම් වී හම කිරියා කම දිමා වායිර මේ ඒ හම මේ රූහානි කම කි එගොත නුවිස්නාශ එම ෆුර්තම කම කංගෙත ෆුර්තම මේ හම එයාක අල්ලාහ් කන් ශිෆා දෙවනි හොරියා හරිතගේ සමාගුණ මේ එගොත ගබූල් ක අල්ලාහ් වකීල් කරන් ජෙ ngeto furtama balama hingashe ege sababu takin hama oedane ngeto miha visna fishima hama enen egota kandatange badimabe ngeto miha bolugarisam fashairang visna hama mi komes mi siguren hadafeoti gaga tane garissaira ngeto em egota nu visnashe den hama waruboli ngo sabunno tenu mi maddi kamege sababunne timanne mi bolugami russani mane ki hashiganuge komes tanaka badalen awmuge sababunne egota visnagi ege mi shifali beto doctor be hadi malave sama masekke kurashe shifali bugatuma allah dua kurma dua kura haluga den mi harun me dividetren adivon wahake hama hissa kollumatta kange mi kankamuga mihiru nurakka tirika mihugo enage faya katte me mudu goleniko herigen ngeto ena mi doctor nudakka hama mi rugiya mi korani ngeto rugiya koramun daniko mi emme fahon mi enguni ena muli faekko doskane fawaka ngeto muli faekko emme fahon kakuya hisab kakule ko mati hama buri kollancha ngeto ehma kankamaki ege zaatuga bayfara mi ehma ruhani kantatta me kiyani sihuruge kantatta wesege tere huredane ehennam wes hama komme faruge gota visnagen mi doctor farwa nohoda hamageni rugiya mi binavegen ehnu tibba washe bayem mihun etiba tibbe zaatugo nuba najais faida hoda mi ngeto faisa take kan kurami ehma mi kankama visnash awun mi dandawani ki rugiya ganam go ulwa huriya be fulne ki ghost be fulne nune best fulne ki enu ehennam wes mi gama visnan jehene mi fada halet takabis शायद में सवाल कि मिस्किन को दिन होते यतीम को दिन सदगा तो गोते का फैसा के बदलगा पिज्जा इन होते रोदवीलन तैयार कोरा इच्चे देविदाने तो दे तैयार कोरा बाइक का सामान हादे बेशक करनेंगे तो रोदवीलन देवा फिकम गवान हम यगिन में समा ए मीहा ए खुदिन nge to misal ka yatim kudin kam gane kudin roda hifagen tibejja nge to emenge roda ge ham sawab e kudin nan uni nuwa got ham ena bisli begen dan adi emi hun misal ka faisa got ka sodaka te kuri kam ge vina me sama eme sawab liben ama sodaka kurum ge sawab hen mes roda wil ma wakin ayyan ko pizza no denun ecche bes emi hun di fikam gwana ma e ham ikam ge sawab roda wil me sawab liben inshallah na शायद में सवाल कि मी क्रेडिट कार्ड लारी नेतुमुगे सबं एकी फैसा नो देक्केति इंटरेस्ट अरा कोम्मे महको एति रिबा वाइरु अलुगंडु फाफली बेनतो एति एकीगे दक्का निम्माफ दें एगोत बेनु नुकुरा निम्मागे अलुगंडु मिहिरि नम्मेस मिहारुस फाफली बेनतो मिहार की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है लानल्लाहु आकिलु रिबा मुकिले मकातिब माने कि मिसाल का मेरी बाग मामला थी मी हुरिया फराता शामिल मेहर आवण में मेद मिसाल का मेना रे क्रेडिट कार्ड है दियो कन्वेंशन में बेमिसारी बवे मामला आते केतरे वन्ने रे दन्नंगे वजह तो मुस्लिम के हैसियत मन में खंतत्ता मी हम तिमन गोते मजबूर वेगन तो दें ए मी बस में के दरंगति कमगा वन्या या खिलाफ के नोहन आगुन या अल मुस्लिम अला शुरूतिहिम मुस्लिम वांति बनी शर्त गमते साउते बेजी आगमती එහෙම එකම කවුන් මේ නොනගල මුආමලාත් එක්කන් අගොන්ඩ එංගිපුර එකම් බායරි එෆ ඇස් මියදු එක බනා හැම මේ තිමන්නේ දෙන්න දෙක හිසාව ඉන්ටරෙස්ට් ආරම් ෆැෂීමා නුන් එන ඒක පොකුම් බස් ඔලුම් ෆිලම් බනි හැම හග්ගයතකි එන ෆයික හැම බායරි වගෙන් එන එබ්බස් එෆ එකම ගවන්නා එබ්බස් එච්ච දක්කන් ජේන දෙන් හිසාබුන් එනය එහෙන් මේ රංගලුග මිසාල කමියද එබතිවි අගොන් මෙන්නම ඉස්ලාමී ශරීයතුග මුආමලාත් එක්ගොත අදි මේ හැම රාජ්‍යයක බෙන්කොතව සෙබෝරි में दफरातु के से किया कि मामलात है पूरे इस्लाम शरीयत में शरिया कंप्लेंस है गोता हुन्ना शरिया खुद खुरात में हुन्ना कंप्ले फदा चिता बावरी वाम भी देन क्रेडिट कार्ड वाके डेबिट कार्ड बस मिसाल का बोरे बाय फार में कम क्रेडिट कार्ड कम को तो तुम मिसाल का लाजिम तो है देन बाय फार क्रेडिट कार्ड में बेणु कुरानी वे फार वेरिंग मी होंगे ए मी नगोदु कैश माने कि जीबो को उफुलमा ए डक्कातरी कमेन्नो मे दुनियागे अने बुडन्यम एत्तनो नेत्त दतुर कुरार मे ए बोहरे मनी लॉन्ड्रिंग कंतत्त किए गानु तक इंटरनेट बैनवाग मोहत्ता उन्नातीवे
bay mihun kurakam waki adudage fasa enage peti kesh gotuga ena gendewe jeebuga bahatta එහෙම මේ ගොතුන් කුරාකම කාඩු අනකද කොන්නේ මේ zamaanu ga gon men dive rajyage sama rajyage meti benkutak adi hem benkutak un beeruge muamalata kureve gotam මේ කරම් මේ ඩෙබිට් කාඩ් දස් දැන් උන්දක් ඒක ඉන්ට්‍රස්ට් නාරා ගොත එහෙම ඒකත බදු කොල්ලා ෂේ බදු කොල්ලෙම ඉන්ෂාල්ලා ඒකන්ත දිය ඒක මෙහාර දක්කන් ජෙ හෙච්ච මෙ දක්කන් ජෙ නේ අද ෆාෆාගේ සේන බොලු ගාලන් ජෙ නා අල්ලාහ් ෂද මේ සවාලකි ෆතිස් නමාදු කොග්ගෙන් ඉරවරන්දෙන් සිකුරු කුරන් ඉන්න මීහා ඉශ්රාක් නමාදු කුරුම ෆහු අනෙක්කා ෆහුන් දුහා නමාදු කුරන් ජෙ හේනතෝ අදවා රගල සවාල එංගෙත නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවා ෆවනි මේ ෆතිස් නමාදු ෆහු සිකුරු කුරුම මිස්කිත් ko Qur'an kiyuman ena madukolla waden iruerma foga derako namade ko fikam gawanama ene furiyam hajjaka furiyam umrayge sawabili bene ngeta mitanuga e isragu namade ki hama e isragu wagut ki hama duha ge feshe wagut em e wagut e derako te ki hama duha ge derako kamga ilmere vidale fawani ene mes bain ilmere ge bahuri anekka ge torave sama duha ge medu wagut ga gada no jaha kan hayru e sama ene derako kolle vidane duha ki hama derako tegi torave sama kore vidane ege rakwetta ngeta එහෙම මේ මසලෙන්නේ එහෙනම් මේ අස්ලුවම මේ ඉස්රාගු දෙරක්වත කියම දුහාගේ දෙරක්වත දෙන් ඉතුරුන් එන නුකුරිය සමෙන් රගලුවානේ هذا هم أقول كذا شيء ركولنا إن قلت ذم الشيخ نما يدا أبو دا ترمذي وكاديث من صلى الفجر في جماعة ثم قاد يذكرون الله حتى تطلع الشمس كانت له كأجر حجة وعمرة تامة ميجا ميها قوت إسلام هذا كفا ميها كودم ميجا ميها مهري ذكر كرمات تكانوني دا إيرواران ده ورفا إيروارما فهودين بنتيجي مبارعونا مكيا دركوا كوفيا أنا حجات فر عمره وسباب اللي بين ده ميتنا قاول ميتنا باي مهنا سؤال بكرة تمنى مثال باي مهنا بتبي حضور وري بس فاخنا الدان جهم بس باي مهنا بتبي هم مسكتو كليفان مسلمتي إنما ذكر كرباني توه إيه ميكما كي أصلا مسلمتي كدائم يقولك تنيك غوري وها كنو إيه معناه كي بقولتو قاول من Qur'an ki wanda zikru kurum bes heda kurum denge misalaka egotam hurayfa ene irora fam korabeni duha namaden rajjega kuriga salatu istishraq sunna namaz bay fottawga ali hosen dide menge sadi rahimahullah ilmaringe terege himene bay befron kuriga bayfron liwa for fottawga mihen onnatibe mi hona mi denama dekkama adi bay menne ka salatu abwabin nakiyes ei wakin denama detere Qur'an namaz dekkama shura fonna gota asaki ei ilmarin salatu abwabin duha namaz එමෙ දුහා නමාදුගේ මදමිනි දෙරක්වා මේ ඉල්මරින්ගේ සහාබි වේකලම සේදුව ෆතිස් නමාද කරවන මිදා හෙඳුනා මේ උම්මතුගේ හේවක මේ මසෙක්ක මේ කරන්නේ ඒ බරකා ලැබෙගෙන වනවා කේ මේ උම්මතුගේ වාකේ මේ ඛෛර මේ බරකා ලැබෙන ෆී බුකුරිහා මේ හදීස බලාෆා ඒ බේකලොන් එහෙම මේ දෙරක්වා කරවවා දඬ වඩාගෙන් ආස් මෙන්දරෝද කීත රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම සදි බයි මෙන් ගයිලුලා මින් අංගවනි මෙන්ද නමාද කුඩගත කුලින් වරබලි ෆිල්වාන් ජස්සාලාදෙන් හේලාෆා අගොණ මෙතන බයි මින් දාල ගයිලුලා සම එමෙන්ද නමාද ෆාසුරා දෙතරේ කායගෙන් ගද නිදාලුම් සෙන් කුඩ කොතුකලෙග්ග ආරාම් කොල්ලම හේද කරාව ගොත ගයිලුලා කියන්නේ මේ ෂමයා දෙම්මේ සුවාල කි අලුමෙන්න දෙමි මි සුවාල්ග මේ ගොත මි අලුමෙන්න කි දොස් වෙකි ෆාරම් මි සුවාල් තක්රාර කො ආමාන බයි ෂේහොන්ගේ ෆරාතෝ මි ආසර් ජවාබා ගුලෙගෙන් මි සුවාල් මෙති මි නමාදුගේ සයිදාග දිවෙහි බහුන් දුවා කරමා ගුලේ ගොතෙන් දැන් සුවාල් කරේ බෙෆ්ලම් විදාලවනි මේ අරබි බහුන් කුරුමේ එමෙ රක්කාතේර ගොතකි දැන් ෂේහොන් ඔබ විදාලවේ අනිකා බයි ෂේහොන්ම දාර දිවෙහි බහුන් කුර විදානකම වෙස ඔබ විදාලවේ එහෙම මිකමුග ඔළුමෙන් අරාතිවේ මිකන් සාෆ් කල් දෙවා ආද ඒකමුග හගීගතුග ඔළුමෙන් එරුමුගේ අනි ජාගෙන් වෙන්නේ ගේතෝ එයි මී අනුන විස්නාලාෆි කමුග වානම ඉංගේනේ නමාදුග මී හුරිහා මී zikur takavves මිවති හම මී අරබි බහුන් දෙත්තා ආසමි වනි එම්විම මේ කුඩ මසකත කොල්ලයන් කුරම් බේණු වදවා ෆරදු නමාත් කරුම් මිදන්නවනි හැම ඒ අරබි බහුන් ඒ කුරබුම එම්මරගලි ඒ මේ ඉල්මරින් විදාලෙන් නුවේ එක්ගතකසේ මනාකමක ඉංගේත ඒගොත අරබි බහුන් නේ දුවා කරන් ජිහිනේ හැම විදාල්වා ඉල්මරින් විදාලෙන් නුවේ දිවෙහි මනාක දිවෙහි දුවා කුරිම සහින් වානත කබූල් නුකරවානේ මනාකමක නමාද බාතිල් වානේ ඒ කාලෙ විශ්වාසයෙන් දක්වා එහෙනම් මේ මීග ෆරදු නමාතක රක්කාතේ රිවාෂ ෆරදු නමාතක කී සුන්නේ නමාතක කවර බඩ ખાસ සමානකම දෙන් ජේ කමක ඒ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ zamanuge සම කලේක ෆාන ඉස්ලාම් වඩාගෙන වෙම අජබෙන්ගේ තෙරෙම් මියස් එන්න මේ සම එමිහොන වෙ සම මේ දස් කුර්ම මොති බාරු එලිෆා නමාදුගේ ඒ zikurතක තස්බීහත එහෙම විම එකන් එගොත කුරුන් ඒ මුහිම් වරම් මුහිම් කම එංගෙත දැන් හැම අර මියා ගුලිගෙන් ගෙත ඊජි දිමාවේ හාදිසා එහෙම zikur කොල්ලම් බේනම් වේ තුවාගේ වාහක දක්කා හින්දුගෙන් එතම්
mi kan mi dimawanius boda sual kurave befulaga sama kamboduma ekiga ingeto hame ekani divehi bon dua kuran jeheti mi wagutaki hami kan arab bon dua kurma farudu namata onna tive arabi bohum mi dua tan hodani mikha kankamuge tereen dimawe fo ekkame geto ehim bima algon dannawam beenum wani astu duae mi hoddawairuga ragalu saha मालूमात हुरी फोतकुन वत रगल सह मी फोते बल्लवाशे हिस्नुल मुस्लिम कहाला फोतंगे द कोम्मे तने मिसाल का वरक पूरी जमाना के गांडे होदांगे गांडो दुआए नुकुरवाशे मी वागुते कि मी दुआ इंगे तो मी अन्ननि अल्लाहुम्मा ला तुतिनी किताबी बिशिमाली वला मिन वराई इंगे तो वेफुल कलonda मी सवाल मी करवनी नमाज कुन असरो नमाज फोन दरस दिफन को मगन को मी दुआ मी मान के वा है gitu dengan alun mi mana kya dengan Allah mi alage mi fai vai faratun adi fahatun udevande den ane ba gitu mi masal mi jeni Allahumma la tutini kitabi min jamini wali hasbillah gitu ya Allah mi alage fa mi ala kanatun udevande hame gota gitu hemi ma mi duwaga mi ane nubako mi koravuni inge tehme ma barabada beful visna wada ganna jehen te alun mi swal kore befulas kambodo wani hama arabin koravan jeheti pai fara hama beenu puluwa duwa no kore vidane ehna mes mi ragalu foittang isno muslim duwa muslim kala foittang e bori foittang eri hama ragalan hama e duwa ta go mane aki ge liuvi fa hemwe ma e tang kolu balle wagen koravashe inge arabi duwa ada me hama irangalo ahakadda mege hama imam malik faanu vidala fo timsalaka me aammiya anniyan linken udanna meha eggutagas negene arabi ingata liyamves kiyamves negene ene enge bahakun e fatiha sura salaka alhamdu nama sahhaw mattaka beenuwa anando ehma ege me minwaru eneves liyegen ene bahun ekamako e jumhurin vidan nun fatiha sura sama e horigota gone muslima kavvias alam islamiyas komme mihakavvias arabin kuran jenadi kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam gina duata zikruta kalefa sahawargin asamiyati mi arabin kamuga wati efhar misaki waru namasena den saidaga gina yero dua kuranya sunnan namadu imber vedalwe ene dasne mihaya e sunnan namaduga egota amilla bahum wesenge egota dua kore vedan ekam agone menna ebonnonto alukamuga tere hama dua ke alukamaka vi hindu komme namadu terege himene zikruta deme sheikh nimale dalwe hen ilmerenge vidalwani ekomute Allah subhanahu wa ta'ala matiyari kuruma awon menna adi kit rasulullah sunnatun sabitu wa fahuri duata kurume emme edevigen wagotaki e awon menge ehmema egotun ekam kuruma namad ma kuruma ehmeta kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam bes den nevi timan la tatruni kama atruna sa isa ibn maryam te baamat kit timan khale fan maryam fan zari isa ge fan me ki nasarain emihun ma ki matikure fa matinu kurar boluini abdullah wa rasul misalaka awon miki attahiyatu sayyid na kadale wahaka bayim hundak aslake sayyiduna ki tin siga tin riwayatin ase ti sayyiduna ge wahaka ne kam kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sayyid walad adam hadisen ebe timan kalefan emmenge sahib miha kamuga e kalefan awwal shafi mushaffain kalefan shafaat edi wada ganna shafaat de wana farata kisse ehn un hadis take mema me as-sayyida ki sahib agona me kya mr bay me gana mr e maakurma namawtere allah ma tere kuranye me gotun agon me duata das kuran ugenen jehene komme me ka daruri gotun e agon me fadawar egem baane ade mi dini suala jawab program alum kuriya mi gendani mi program galum ge bayan makki tebe from hipro go fede dini ek sual to jawab genestinu enka malum mi program battan ko from yoni tebe from alum ge program ge bayre wadagen sual kure bena gota sual to phone bena gota haten wedden hataren ashen ek mi number tebe from sms korawani tebe from hipro go fede sual ta livu ma fahuga irat kore be alum na sual ta libe munda mimwarakun tebe from ge sual ta alum jawab de mun gendana mi ge torun ham tebe from alum na guluwa alum na ke do bayre wada gannawa dini ilmuri na wahak dakka kame olum filawala benu follow kam gonni na me forsates meni huluwa levifa haten wedden hataren ashen ek mi number tebe from nanjesse ma fo sms korevi mi irat kore be alum gulum gendana ade alum mi program ge magan benu makki tebe from ge hipro go fede dini sual ta jawab genestinu alum irat kora mi ramadan ma ge ham komme dua ko mi program tebe from genesten shadam me sual ki mi ofihu ge jaman hadage namadu koron rangaloto masekke gadiga aslo me duniyage tantanuga misalaka me ejjamaata ura jinamaata me miskitegga e ma jamaata ngetanuga am korebe miskitegga ejjamaata ura gina jamaata heden ekanta ekamako wakin me agon menna me ofihuga me aslo rangolugata ki e jamaata haziru bodu jamaata
ingat ekama deverma uzuru take misala koidu birueri kam risku me tibi yam honna baki jamaate gotuga hadage na jaman ko miga den agon mengene imam shafi ge fana di jumhur edmerin deke wada gonnawa gotuga furatama jamaa ei jamaata ki namadu datto ei imamiha lazim wane jamaa gaim koro an hukuru vias adi namadu fardu fas namadu furatama jamaa ehni jamaata ki sunna jamaata ke den hunnani sunna jamaate mi kiyane ane gota me kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko jiya datureke mate ekako veriya ka iskura alfaden imame ko to horege namadu koro ema aslu emmerangali enne agon me jamaata hazir ve fada uzure ves kahala uzure bal birwari kames neti fada kames donyama bodu jamaata hazir me wakin jamaan hedume ekam wakin jamaa haden jehjehal jamaa faiduma fa agon men nama wakin hedene shada me sualaki namadu kura musallaga gefulu noni miski kurahafa hunna musallaga namadu kurmaki konkala kametto nem bayam mihum bune ei kos kamekama ehme sual kurafa de mi fakan as wahak taun me munji tomaga komisar ka deke gen dia mi ibn baz rahimahullah kama begotum fatwa de wa fa wahak enames mi kamarun balala fi kamu gawana mi an hakikatu ka bale mi emme ragalu goteki mi evs kala mi kurahu menne musalla nuata carpet kala chahuru ngeta em ragalu goteki enu mi hage mi ki mi attention nuata enege mi nazare ke dimadi mal nudane ha ngeta bay fara mi miskita ves zinetir kurma kurmungos maabada zinetir ko fahurima miskita namada gossa mi hasako ala wanna mi hek miskita tanuge zinetir kama ves belidan ngeta bay fara emma egotum balaru mi ane carpet we sama ekahal gotaka hurajje kamu gawanama e nazar take gostaniti hagigotu ge wahakata bayan ko fo innani ngeta emma ane namaz sahwan ngeta eves masalen ujene namadaka emma mi ane geflu kuraha fotos ten e mi bakam bodu ge wachine kamu gawanama masene te ngeta shada me sualaki anghem be fulu navs gega fatis namadu kon irwaranden zikur kon irwer mafo derako kurumun hajja umra kurumuge sawab libeneto den devana sualaka mini hama ya gulifa min sualga min alum kurim sami waga dekki luhana mada derako tuge tafata ki ko bata ade me alukamuge me har allah subhanahu wa taala kiru qur'an bayan alukame sawaba daruma libe furiha kam angana fir hama evs tafatan inge sawaba azabuga hama furiha members ega hem mi haves hemata mi ummatiya ves mi bay sahabiya to tere hemati mi dannevi hori hayo kame bani mane ki bay ambi kamalons benu hagoramas bayriwa benum vi ekam kitran viya sandanne kamalunge mi mane ki hajj mi jihadaki wam hajja umra me egen mi khakwa kureti allah subhanahu wa taala mi de hazab sur innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal qanitat mi ayat ni alagos Allah subhanahu wa ta'ala tayyar kora me kamalne kibeto emhana nuwabe den anghanunna aso fitune ke vedane ti geega namadu geege semme mi hunna wanghana tanege eterege tan ekam emi kamalun mi kamen kottibe ima la tanno ima Allah masajid mi hadithu ke miyati emi hun misketa dae deka manano korashe fa inna buyutun khairul lahun wa ne kamalun ne mere ge kattake me hokam bodi mitanuga awon mengene mi abu dawud tirmizi ge hadith babage bo aisha radhiyallahu anha ko hadith imam kamanamen ege miha waki kuruma galas mi kiyane reganuge andirikama alikama duwaluge fajruge alikama wakura nege wagutu ima fatis namaz jamaate bayriwa me bay faru ingata e reganuge namata ko mi no fenna lon no fenna tam sa ummu salama was am ramadan ma tarawih bay faru mi ham bay wada gannawa kama ko amu kamen none e bay faru ehme egoton bay wada nam saguna mena geega mi anhan kamalun tiberu emi kamalun arama ko faseya ko rakatri kama ko alkon ko rair hama kamalun bes zikru ko mate demi horon hebrafi kamuga wani de meri medalwani mi aslaki kit rasulullah sallallahu alaihi wagoto ami evs kahala emi hanidi barwani honnetin ata nidi fori hamun wa mi balimi nuniya aso e wagoto wagoto ke shaytanaya war miha e wagote man nahi korabwa wagoto ke boy denama isama du kurin niduma fatis namada iroruma detere niduma wagoto ke shaytana ge wag asubunanya insana em baru foro agoto enonda shaytana alokon kuran kare wagoto hemwegen eso battaka asumitanu zikuru kurum awon me hewkamege demi horuma e daruma libene kama bayam wegen oden ilmeni vidalone kandeligen hajja umrage e daruma libene hajjaki e waki faasa seda kurange baje ena badani ena hariganu modalu ule alukameke hame kan mitanugo meati awon men
hariganun ada kore alukam alun hituga alukam ekemi me hemwema abdullah enge hita guligen kore alukam ekemi eya miya evvarumu maaneki ehaves ei mativeri kameke me mifada wagutegga allah dhikru kurum maakkam bayan kurumuge gotum bayan wefawa hadise kemi hadise هذا هم ألون تمرني هم مي دم الشيخ بيان كوري فدان هم ألون مني تريك باي مي هم ورق جنا مي سوال كورا هندوكا إنك تباي من هي وفاي أنني كان هنو نبي ما مي سواب نولي بينه إنما الشيخ دم بيان كوري فدان هم أنهنو بس كيك هم مي هكونا ما دكورا تاني إجا دين يتوره كان كم مشغول إنه فتسنا ما دكور لاجن زكور كورو ما دكور دين هم يرو ما إدرا كوي نماد كوفي كم جوانا ما يرو بنتي كم يرو فهم إن شاء الله دارما لبمان إيده حاله إنك نيجي عندنا جهن دارما حاصل كورمان إيدي يكان كوفي كم جوانا إن شاء الله هم إيده بس لبينه إنك شو دم يسوالك مي تراويح نماذا damu namada di vituriya gulifawa detin suwale ham ekko minen henna me seddaira gi tere himene suwalta ke malu ningo tan puri suwalu gadi hem bengo detto ade ham kaluma kurem me dekki mi luha namada adi derakotuge mi eker ham ehma en namade engeta luha namada ham mi en namade iturra kottake kureveni temi denne ham mi daira ge tere himene detin suwale ekko minen henna se eki ganna suwalta ke malu porto ham ingota suwal tanna wala nengeta mi jamaatu ge tarawis namadu kurumafahu imama eko vituri kon ನಿಮ್ಮಾದುಂತೋ ಇಮಾಮ ಐಕಿ ರೇಯಳುಕಂ ಕುರುಂಕಮ ವಣಿ ನೂನಿ ವಿತುರಿ ನುಕೊತ್ ತರಾವಿಸ್ ನಮಾದು ಕುರುಮಫೋ ಜಮಾ ದೂಕೊಲ್ಲ ವಿಧಾನತೋ ಮಿಹಾದತುಗ ವಿತುರಿ ಕೊಫ್ಫ ಇಮಾಮ ಐಕಿ ವಿತುರಿಗೆ ಫಹುರಕ್ಕು ಎಕ್ಕೊ ಸಲಾಂ ದಿನು ಮಫ್ಫಹು ಹಮ ಎವಗುತು ಮಿಸ್ಕಿತುಗತೋ ನೂನಿ ಎರೆ ದಂವರು ಎಮೀಹಕು ದಮನಮಾದು ಕುರಂ ಫಶಾನೀತೋ ತಂಕೊಳೆ ತಫ್ಸೀಲಿ ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ಮಿ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕೊಲ್ದೆ ಫಾಣತೋ ಮೀಗ ಅಸ್ಲು ಮೀ ಹೊರಬಡು ಮೀಹು ಒಳುಮೆಗೆ ತೆರೆಗನು ಅತ ಹೊರಬಡು ಕಂಬಡುವ ಕಮೆ ಮೀಗ ಆಸ್ಫಾವ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ ಫೋಲ್ತಾ ಗೆದ ತಫಾತು ಹದೀಸ್ ಬಸ್ ಫೋಲ್ತಾ ಮೀಹಿಡಿ ಆಸ್ ಎಂಗ್ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ ಫೋಲ್ಗ ಮುಯನ್ನನಿ ಎಜಾಲು ಆಖಿರ ಸಲಾತುಕುಂ ಬಿಲ್ಲೈಲಿ ವಿತ್ರ ತಿಬಾ ಮೀಹು ರೇಗಣು ಎಮ್ಮೆ ಫಾಂ ಕುರಾಳು ಕಮಕಿ ವಿತ್ರಿ ಕಮಗ ಹದಾಶೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮೆನ್ ಎಂಗ್ ಹದೀಸ್ ಹನಂಗ್ ಹದೀಸ್ ಕಿ ಮನ್ ಕಾಮ ಮಾಲ್ ಇಮಾಮಿ ಹತ್ತಾ ಯನ್ಸರಿಫ ಕುತಿಬ ಲಹು ಕಿಯಾಮು ಲೈಲಿ to mi imam mi haki gare yalukan nimende madko fikam gawana ma ene eregere yalukan liuni ngeto den anen hadis bas fulga menani mi la witrani fil layla reganu de vitri nove ngeto nonnane mi tin hadis magadu gotegga mi hiti ngeto mi tin hadis ko macce bina ko mi har algon men mi fennani आमुकों हमें ईशा फ़ाहूं हमें उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ज़मान सुरे फशिंगे कले के फ़ान हमें गोता अमल कुरेवी में हमें सुनने हमें देते रखूं हम मर जोन कम गोवी में समा अन्ना था कले के फ़ान को सुनते कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक में गिफ़ो में अमर कुरवा फ़वा सुनते हम तराविस में कुरेवी तराविस कुराय रुगा فإنني مي هم تراويح بس إمام ميها وتر كوراتا إنجتا إحساب ميهم كمبودو مينني إمام ميها كي وتر نكون مثالك هرم بينوه ميهكم ميهتان غرني تمن بينوه مي بريغون دمور بس آمكو تدوا ميهك وادي دمورانه كاتدوه ركوت تكورك إهم بيما إمام ميها كي وتر نكون فاباني تو وتر نكون فابا كم غوانا ميكل حديث بس فول غاس فابا فوري مسابا دارما ليبينه تو إنجتا نواتا وتر كوجن دين حسابون إنين مي أنكا غستامورو ألوكان كوربينه تو මිකාල මේ කම්බඩුවන් තක මෙහොන්නනේ මේ ගාවන දන්නවානි ඉෂා නමාදුම් ෆෙෂිගෙන් ගොස්සා මේ රේගණුගේ මේ ෆාතිසුමා හමය නේත දුවා ෆාතිස් ෆජර් සවාද ගලිකම් ෆාලෝ මා හමය එයි හැම රේයලුකමගේ වගුතේ යති එහෙම වේ හදිස් බස් ෆල ගොන්නනි ඉෂා නමාද ජමාතක කොෆා ෆාතිස් නමාද ජමාතක කොෆි මිහන් ඉරේ රේයලුකම් ලිබේනේ නේත එයි හැම ඒ වගුතා ගොලිෆේවනි එහෙම මිහාරු මීග එමෙ මුහිම කො විස්නම් වී එම්ම මේ හුරිහා අලුකම්කම කීවෙස් රේල්කම් ගොත කර හුරිහාකම කීවෙස් සුන්නතේ නේත සුන්නතේ රෝදම හල්ගොන මේ සවාබා ධර්ම හාසිල් කුරුමට කම කුරුම වරබ්බඩ හල්ගොන මේ ශෞගරිකම කම කුරණ එහෙන්න මේ සුන්නතේ කම විස්නම් වා නේත එබ්බේ ෆ්ලොංග එක වාහකතන් හුන්න ගොතන වත ඒකාන්තතක ආදේතිරක විස්නා ගොතක මේ හීවන එක සුන්නත කවරබඩ වාජිබගේ ගොතුක එබ්බේ ෆ්ලොන දෙකේ වෙහෙන් හීවන එහෙන්න මේ සුන්නතේ එහෙම ඉමාම් මීහා එකීගම සාරක හතරක කොෆ ෆාබෙන් දාමි කො සබකන් කුර විදාන එහෙන්න මේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරවා ෆයි සවාබා ධර්ම හාසිල් කරන එම්ම විස් බේන හදි එම්ම රගල ගො විස්මේ නේත එහෙම මේ සවාබා ධර්ම හාසිල් කුරුමට ක ඉමාම් මීහා නිමෙන්දෙන් විතර කුරාකම ගවන මේ විතර වෙස් නිමෙන්ද මඩකොල්ලෙම එකන් කුරවේ මීහාය නේත වගුත ඔය මීහාය එකන් වගුත හොදාගේ එකන් කුරවෙන මීහා වෙස් එකන් කුරුමේ හගීගතු එම්ම රගල ගොතක නේත ඒ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සොරිහ බස්පොල් මෙන්නනි ඉමාම් මීහා නිමෙන්දෙන් ඉමාම් මීහා ඉන්සිරාෆ් කුරන්දෙන් දන්දෙන් එනේ අකිගර යල්කන් කොෆිකම ගවනම එරේගර යල්කන් එනේ ලියුවේනේ
එහෙම වර සවාබා ධර්ම ලිබේර කමකම් බයම් ෆානි දැන් මීග මුහිම්මු නුක්තා එකි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් විතුරි කුරෙව්වම රේක ඔන්නානි විතුරි කම බයම් කරපුවාෆති එහෙම විම දැන් එකලේ මේ එමිහක මිසාලක ඉමාම් මිහකි විතුරි කොෆිය දැන් එමිහක එරේ විතුරි වෙන කුරාන නේද විතුරි කොක් ගෙන්නුවානේ එයි අරුම මෙන්න එංගේ නෆියෙන් එයයි නොත නහියෙන් එයයි නහියෙන් එයිම මනේ කුරුමන් අන්න කන්තත්තක අරුම මෙන් කුරුම් අරුම කුලදාන ගම මිවරකම් කුරම් වි එහෙන මෙස් නෆියෙන් නොත නහියෙන් අතු වෙජ්ජ කම ගවන අරුම එකම දුරුවාංචේනේ එහෙම එගොතුම් බලයාරු එරේදෙන් ඉතුරු විතුරියෙන් නොකර වෙන්නේ එහෙන් මෙස් එබයි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අමි ඉර්ෂාදු එකලේක ෆාන් අමලු ෆුලන් එබයි එකලේක ෆාන් විතුරි කරම ෆග සිතුර රක්වත්තක කුරවා ෆේ බහුරි එහෙම විතුරි නොකොන් ඉතුරු හම රේයල්කම ඉතුරු රක්වත්තක කුර වෙන්නේ දැන් මේක මේ බයි මිහුන්ගේ මේ උෆදේ සුවාලකි එහෙම තිමන්නම මිසාලක මේ ඉල්මරගේ ඉජ්තිහාදෙන් ආස්ෆෝතීම විතුරි කුරන් ඉමාම් මිහ විතුරි ෆලිය නිය ගන්න හිඳුගා තරාවිස් කුරා හිඳුගා තරාවිස් කොන් නිම්මාෆ විතුරි ෆලිය නිය ගන්න හිඳුගා තිමන්නම නිය ගන්නානි හැම ඉතුරු ෂෆ්ෆගේ දරකෝ කුරුමෂි එම්මෙ රකල් ඉංගත එගොතන් හැම එනෙන් හැම දරකෝ කුර විදානේ ඉංගත දරකෝ කොෆා හැම මේ මානේ ඉමාම් මිහ විතුරි කොන් නිමුනීම සලාන් දිනීම තෙදුවේ ඉතුරු රක කුරානි එරුන්දෙන් අනක දම් වර්තෙදු වෙන බේණු වරක රකවත්ත කොරම ෆෝග හැම විතුරි කුර විදාන ඉංගත එහම මී එවසාලක කම්බඩු වගෙන් උලංජි හැමස්සලෙන්නු ඉංගත මී හැම මී වර ෆුරිහෙමෙන් එබෝරි මී හැම තිමනේ අය මී කොම මී කමල් කුර විදානේ කොත්ත එනුත් ආද අම දැන් මේ අරුණම ෂේඛිනා මේ අඩු කොල්ලම් බරනු දැන් මේගේ අස්ලු බය මෙහුන මෙහි වනේ රේ අලු කමේ බුනේම මිසාලක දමනමාදා රේ අලු කමේ දෙච්චක තරාවීහ මේ දෙච්චක ಫಿಗುಹಿಂ ವನಿ ವಿದಾಳ ಫೆಮೆನ್ನನಿ ಎ ಫುರತಮ ದಮ್ ಫಳಿಗೆ ರೇಯಾಳು ಕಮ್ಮಿ ಫೆಶನಿ ಇಶಾನ ಮಾದು ಬಹುದರೆ ಕೊತ ಫಹುಗ ಇಂಗದ ಹೆಮ ದೆನ್ ಕೀತ ರಸೂಲಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗ ದೋಸರುಗ ಎ ವಿದಾಳ ವಿಹೆಂ ಮಿಸಾಲೆ ಕಲೆಮ ತಿಂಡೆ ತರಾವಿ ನಮಾದ ನಿಕುಮ ವಡಾಗ ತತೊನ್ರೆ ನಿಕುಮ ವಡಾದಿ ಮಿಮತಿ ಹೊನ್ನೆ ಬುರಕ ಫರುದಕ ವೆದಾಣತಿ ಮೇ ಓಗಾತರಿ ವಗೆ ಕಂ ಕುರಬ ದತ್ತ දැන් අද ආයිෂා රදියල්ලාහු රිවා කුරේ හදීසේ විදාලු කලේෆා විතර කුරම් හදරක් කුරේ වේග මන්නේ රේයල් කම කුරේ ආමු හදීසේ සලාතුල් ලෛලි වන් නහරි මස්නා මස්නා ඒ රිවාත වත යන රිවාතේ සලාතුල් ලෛලි මස්නා මස්නා රේයක දෙරකොන් දෙරකොතුන කුරුම් යති දැන් අවුණ මෙන් කොබාත මෙතනුගා අස්ලකි මිහක එක්කොළු නැගි දානේ සා තරාවිස් නම්මාදේ රේයල් කම එකම බලාගෙන් ඒන විතරියස් නිම්මාලා ෆයිත නිම්මාලා දැන් එන හේලවුනි අල්ලාහට කවකම් කුරම් බේණු වෙජ්ජී හැම දෙරක එන කුරම් වියේ උරවාමස් කියවම් දිකුරොස් කුරම් ඒ ෆුර්සතේ බෝත දැන් දමු නමාද කුරාන් මිහ මිසාලක මිතන් දිදාෆා හිය කුරාන් දමු නමාද කි ඒ කොබා තහජ්ජුද් ඒ කිත් මන බියස වාජිබ අගුණ මොළො ඉතුරු සොන්නතේ එනු තම උම්මත දේ ෆුරතම කොළග මේ එකම් අදේ එම්මෙන්න වාජිබේ ගොත ඔෆකම ගාකම් ෆහුම් මෙති කිත් මන බියස නාලස වාජිබේ ගොතුග ෆරුද ගොතු ඒ කලේෆාන එකම් කුරෙව්වේ කලේෆා දාවුද් අලයිහිස්සලාම් එකම් කුරෙව් ගොත එක්ගො කුරුමට්ටක පුරතම දම් ඵලෙගෙන අවහර ලප්පාවා බාරජහන තෙදු වඩා නාල්කම් කුර අනෙක් අවහර ලප්පාව දැන් තිම්බාකෝ ෆහබාගේ ෆතිස්නමාලකාරි ඵලි ඒක ලේෆාන කුරබ්බා කමකි දම්නමාද කුරබ්බා වරබලි ෆුලන් මිස්කතු අරියක් ඔෂෝ වඩා වන්න බිලාල් ෆාන වැඩවත් විතරේ කොල්ලන්නේ එහෙම අවුණ මේ කම්බඩුවා කනු යාලුකම් එබ කුරෆෝස්තේ බෝතේ hama abados komme Ramadhaan mai komme dosara abados miswa hama ta kurarko e baada mihunna waanuwane geni ene e hewkanta kurma doru banduwe gen noye adi e misalaka vitrige kitarrako arrakotto quran den bayil mari vidalna kit rasulullah sallallahu namuna ka wati imam albani vidal fonnani awun men rangali khalefana e kurebi arrako aisha radhiyallahu hadise bode khafan rodam nomvias vitri reyalu kam gotuga wa arrako tabure iturunu korabba vitrige tinnoge garo den abbari watuga terrako tem agun menna e bote e kottam gotum mikan kurun den regon nunide mi has nama reyalu kam kure reyalu kam me kure veni adi nidafa kurun e sunnak gotaki kamate sawan hiwa kamai kan kurun shalom ham nimma dawat program nimma jefate debe plus bayar wadaga benanter malmat ke ti hisa kore war bola shakurdan ade dini suwala jawab program ade mi program galugo menge beenama ki tibe flong hiplogo fede dini ekeki suwal ta jawab genes tinun ade algon mi program geneste iruga ham tibe flong algon menge program go baarum go fursat meni hulwa leifa ade tibe flong sms zariya in algon mena suwal ta fonu bena haten no edden hataren ashen eke mi number an sms kurevima ade sms ge iturun tibe flong ham guluwage mes algon mena suwal kurevene haten no edden hataren ashen eke mi number nanjese oma foge sms kurevima irad kurve fursat wesli bigendane adal me program ki dini suwala jawab program ki mi Ramadhaan mahoge ham komme duwahak wes haviru hatarugad baga Ministry of Islamic Affairs on geneste program ade irad kurve madmak program ayke badal kolum go mieduge program belle ti shukuro dannawmo mieduge